Ubak sustenance sotun UMLA ber UMDC ke Jirang konstituensi ber ubadairu menteri ke Sarkar Jala ulalai benjurap ke stadium kabalateh kemadan Habarni Hat Sport Association BSA kebadan Habarni Hat. Ketika sengi ba ubak sustenance sotun ulalai benjurap ketika stadium lasaki de ke jingidan lang kinongelam ke BSA kibekentup ubak wan prang lingdo kumu General Secretary ubak Jayan Seliang Vice President lambat kiweru di. Kumban cukudaw hangni balate ke stadium Hamadan BSA bernihan late ha ke jinglot ke belakot syaka Sun Point New North keluar tingka. Ha ketika sengi balalai benjurep ketika stadium nakaliang jogi nongelam jong ke BSA kilapan ko burom ye ubak sostena sotun kabalong kum kata kedak jong ke jingdon burom namar ba ulong u presiden ke BSA nang ta UMLA UMDC badru menteri ha ke Sarkar Jala. Habakran ha ketika sengi ubak sostena sotun uloong ba ketika stadium ha ke jinglot ke balakot syaka Sun Point New North keluar tingka uloong ba ensa penmi syuk ki jingirap na kebenta ban penbha syuk ye ki benta jong kamadan ni lekai ki jingkere kamadan lembat ki weipat ki jingdon kam. Uloong ru ba ensa pelong ye ketika madan kum kawai ni ki madan ke bapakatam bat ke penbiang pura nak benta ban pelong ye ki jingi lekai khnang baganda long shisha ke ban ai jing mento ye ki khun samla om tang ha than ber ni hat Henry hapo jong ke district hi barok kawai. Aku juga por kumu presiden jong ka Bonhat Sports Association kubla shibun ye ke tingkersan ke jong pi kubla shibun ye ke jing ai jing mot lang ke jong pi ka Bonhat Sports Association hi kalong ka association ka bodon ye ka jing stu jing mot ka bodong ka association ka bayaran ti ha ka no ka kam na ka benta ban kentiu kam tom havide ba kam sports habide ka football ka ba ka association ka kam concentrate but lingba ki jingker ku lingba ka jinge trailang agaba ka Sarkar MDA 1 aga jilam jong honorable chief minister sa Conrad K Sangma lai yang ye kene ka stadium agaba lada ban sanction bal ada ban tay kene ka stadium aga maun ka ba Sanklur New Holak approximate but nagaleng jonga kumbu Presiden jong ka Bonhat Sports Association pada ke cukup por mentah kumu MLA MDC but kumu minister ngala buru ke jingkerpat syaka Sarkar na ke benta syaka sports department na ke benta parnang penbit penbiang cucu habide berkene ke badan kene ka field development nang ta ki fencing ke banabar nang ta ki jakasa jong ki players kedon kanu ka tournament but ngidang don ru ka space jong ke ka madan agaba laban bu kum ka open gym lane ka indoor ka ba mangi ngidon kam agane ka than dekade ka stadium nasoban ai ki jingkhublei yo honorable chief minister sir Conrad K Sangma but yo sports minister ye ka sports department i broke away ki engineers ki officers ki badai pe dikmi ki bala penbit penbiang ya ki paperworks lane ye ki plan and estimate na ka benta kene ka stadium kalong stadium ka bala internet but nakaliang jonga kumbu president pangilayo banikren banya peliu jumur lang bat ki members patang kane ngi pathun pat ngala ai ke jingtho shaw honorable chief minister chief sports minister na ka benta umlo bangin la ban pinbit penbiang susu ya kene ke stadium nang ba kene ka stadium ka badan hani apo Bonhat ka balong boda ka Assam na Shiliang kelade ka Assam pan hani kene ka madan ka basaki ya ka jinglong trai ke jongi bat ka BSC ringkat bat ka Dorbosh nong lum nong rim ngiron ya ka jinge sotu jengmut bani trailang ringkat bagi clubs ki paper na ka menta kuno banang la susu ban penitenat lade ban penuan dore kene ke stadium kenang ba ikun samla ki jongi
kinyo kalat kelenti na kemenca pan practice pan yelek kai hakali kemadan pan la ban attract lane bangin la ban yoi kita ki players ki badon yang kita kasap ke bagerpang kasap yelek kai football ke joki hakaba kinla ban promote na kenika madan Cheka district, naga district, cheka state, bat kumta terter. Lalu sibur kini kikam, apa kerja alam kerja pi, kerja scam mau beli IP, kerja start kerja sempang, bidang don sibur kikam, baka bisa kedon tiba apa kerja mut kerja perkat kerja ka, om tangkane ke stadium, bidang kam sugi indoor stadium ketiga, second kan lompat ke pensa cikan mau na ke penta ke asosiasi là để cái nhiều engineer của chị thì ông bà cũng thấy cả yêu cũng này kan sarang keluar ngapa mencek kata test ada ya ai program menjadi kan ada kecebut dapat ai ya dia dapat ai dan sampai sampai satu kalau syukur tang hak por ke cho người bà thì thầm chụp có đi bà đến